Nkosi sithembe wena edimeni tonke ngoba ungathembekile futhi wethembisile. Ekwethembiseni kwakho wethembekile. Sibonga ukuthi beminyaka Nkosi beminyaka uthi wena usilopholote Nkosi lomhlaba lo. Siyakholelwa uNkulunkulu wethu ukuthi wena uyasigcina, ugcina nokholo lwethu. Sicela usigcinele lona Nkosi umhlaba Nkosi ubashekene ngedegemekele Nkosi lesitibona bona lesitivako. Kepha Nkosi siyawethemba emehlo ethu njengaDavide wasendulo neke siwasuse kuwe. uNkulunkulu wethu sikubonile, siyakubuka wena wethembekile. Sayekubukwa sithi Nkosi siyabonga. Mana nathi njalo usende sethembeke kuwe singakujabhisi ube luthomo phakathi naphakathi. In Christ we pray, amen. 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 Leli vesi lelifundwa ekuseni noma leli lifundwa ekuseni lingayenza kakhulu. Imangaliswa nalo lekhulunywa nguRubeni. Sebeyatikhulumela lesebhero sakubo lesikhani David akhuluma nabo bebahumushela. Akhuluma sofunze nani nesiGibhithe. Soyasihlafuna. Ngoba uNkulunkulu esimoshipa kuyafundisana. Sokhulumisa kwamaGibhithe abathi ngumGibhithe. Kulandwe umusho esebhero. Bekasigcina iToli. Bekasigebeme iToli. Rapist. Namhla sonomhumusheli. Sha. Niyabona uNkulunkulu, newabona ilamandla kaNkulunkulu bazalwane. Lamandla kaNkulunkulu cannot be constrained. Lamandla kaNkulunkulu are not limited. Lamandla kaNkulunkulu ayagabudzela. Kugabudzela kwemandla la. So kuquke Josepha so fetishile la kulombuso wemanakhunjelwa waseGibhithe so Egyptian wangoqobo. Ukuhlafuna lumi lakhona ngathi sikhuluma umntana fa iPrince. Jesus. Kuthiwa beka unyushilo. Basebona sebalapha sebakhuluma bodwa. Sebayadisola. Bukathi size siyongena ejele. Kungenxa yanasi yaso uyadinga abathatha labamnaka bomani. Bayati ukuthi bahamba wrong kuphi. Amen. Niyabona yini ukuthi bonke abantu bayathengiselwa bayahamba sine sesikubanjwe hostage. Sesi-detained. Yeah. So yahuyishela Joseph. Ngithi mina nekugcinele. Hlala kuNkulunkulu ngithembe. Joseph waqina lithakazange abende bubi kudodonga lithi tele liviwa limangele ngisafunza mfundisi verse nakunjalo somfundisi. Verse 21 Genesis 42 verse 21. Bakhuluma bodwa bathi asenibheke manje sesiyazana nalokhu lisabela umfana uNakefu Joseph. Sathi sesikubona ukukhathateka zathi sesikubona
ukukhathateka kuthi lesikhani bamfaka lapha emgodini saguquka simo saJosefa wakhathateka. Ngake ngagulelwa kumfana mfundisi. Umfana nami lelithwini. Umuntu lomfana. Waba negrowth la ku-esophagus. Lekho uma kaphefumula uvaleke la lo mfana ufacateke lesinapho njalo sishobele ekhathi ufacateke konke lapha kwadzinga silo mfana ngimphuthumise bayomenta inakhunjana etheater. Ngihleli bathi tangihlale la mnyango etheater bangene naye la ngekhathi lo mfana namaka lapha ngekhathi dokotela ungethembisile was 15 minutes lo mfana basekaphumile lapha etheater liwashi libeke la ibonzeni kimi la ngihleliswe khona ngibona mina phela 15 minutes hayi sho sibasamlungisa uyeta 20 minutes ngibona kuphela 30 wengalo umlumbi lapha wangibona lesimo sami sesiguquke sex wonke umuntu bekathi what is wrong with you? Nithi my child is inside there. Sengimangele sengithi bekeqono lo mfana nami ngibone afaqateka kunethi mina ngabile ekhaya ngiphethe isifundo. Nasemisizini nani kwakude tinyembe titati ngehle koja simo sami sasasiguqukile. Lithi le TV bambona ukhathateka ngoba umuntu akaba sesimeni selusizi uyaguquka wonke lo mthindo. Uma uthi efula imbi kwakhe uyambona somfulo umkhathateka akakhuluma umlomo wakhe. Uthi Ruben sathi simbona ukhathateka. Zawuthala lisela lokho. La futhi isibathini imangele mina bengathi uthi kwaba kanjena esikhani bafana bomgosini. Rubeni wakhuluma wathi angithi nganitshela ukuthi ningamlimali. Akwacela sifunza le verse ngicela ufunza 21 ngasho 22 wenda. Bakhuluma bodvana bathi Ungaphenzi chubeka isikhathi sami sengi. asenibheke nje sesiyavuna ngalokhu esabenda komfana unakethu uJoseph. Sathi sesikubona ukhathateka kwemphefumulo wakhe sasincenga. Ukwemphefumulo wakhe funza ke kahle. Sathi sesikubona Awungasaphinzi umphefumulo wakhe uchubeka ke. Sasincenga. Nasincenga sathalalisa sangede samlalela. Yiko nje nasincenga Josefa wasincenga ngalamanye amagama. Nasincenga wasincenga mangithi nasincenga kusho silonke wasincenga sine senda njani waba kwala noma sekabancenga. Uyathe mfundisi Jesu yasincenga. Jesu yasincenga. Jesu ucenga wonke umuntu emhlabeni. Phenduka ushiyete indlela ebumnyama. Ubuye kimi mina ngingakunika ukukhululeka kwemphefumulo wakho. Sisesigabeni sekuncenga emhlabeni. Kwala noma Josefa kulesimo sekhathateka kwakhe lesengisichazi lethi nami ngake ngakhathateka ngalenye ilanga ngamangala uma benga laba kude ngiyabona bengcaba sebaba bathathu kude lebe kanjena bekangenga nje athi ngiyabekema. What is happening? Ngithi my child is inside, they is still not coming out. Ngibuka isikhathi sekuyawuphela cishe an-hour uthinte dokotela it's a operation of 15 minutes. Impela wathi lona kunjani uma laba ngene emva kwakhe bayaphuma.
ngabona vele silapha i-operation yakhona imithathe 30 minutes. Why lo wamsola kakhulu? Ngathi senjalo ngidiphuna khonjana ngisekulelinye lizinga lemthandazo ngiyava ukuthi cha. Wabavula thi ngenisi etake mathe mfapha mfana kosophapheni bese simangela thakaphaphamile. Namthatha ngibala ubuyela naye ewadini. Uma ngifike ewadini kwefika lo nesi waseNzambama. Wathi bathi bam-operate lo mfana anganisola unjalo. Ngathi uyatihluphe nesi lo wama kasenjalo. Amen. Ngaphendula la ngekhathi kimi ngathi lo wama kasenjalo mina ngiyambona ukuthi uphilile. Amen. Uma ngathi nesi bathi ba-operate ini bamendele nomfana ngoba solunjalo. Ngathi not my child. Wamphilile. Vele till today. Amen. 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 Abesisimeni lesibuqayi wabance ngoJanuwari sekufakaza bona siva ngabo uyathi mani yeyi wena akuthini uyotshela umuntu ukuthi uyakhumbula athi uma ungenda kwekuthi umuntu uthatha ikhumbhulela yena akhumbule qonke futhi ethinking Joseph abeka ngasho ukuthi niyakhumbula ngincenga no niyakhumbula thi ngapha sesimele sibuhlungu kanjani kodwa nangitsala lesa no there is no need for that. Ukhona moya lengcwele abakhumbulele ukuthi baphendule. Ayeke ukhumbula I always say makathi Satan ekhumbuta abantu ukuthi ekuthi ngithi Satan asungiyekela I'm not the accuser of the brethren. Mine angifanani nawe. You are the only accuser of brethren in this world. Mine I'm not the accuser. Basho njalo nakho njalo. Umbhali waJob asibhalela what's the accuser of brethren wefika wemembe kaNkulunkulu wa accuser Job. So angifuni ukuthi umuntu ngabe uyakhumbula imali ukuthi wangentani nini. Ngabe ba no I don't want to go there. Because I'm not the accuser of brethren. Noma ngiletha ngimcabango ngivele ngimkhathe off. Nithi suka kimi Satan. I'm not the accuser of brethren. Amen. I'm not. Bathi khulume labona. Sekuyabuya liyadlala ifilimu. Futhi abantu silona nguJoseph. Emehlabo avalekile kubonathi ngilo Joseph phela lo. Bona bakhumbula nje sibambulala. Bathi ingadi yakhe ikuphi? Ngoba vele mawuthengisa umuntu ufanele ukuthi umbulele. Ungathengisa nje umuntu. Nibo umgazi utawuhamba ngendlela lenkuthi. Baplana kwenda lokubi kulomnyena usekhathi. Kufana nekuswende njani umbulele. Baplana kumcosha emsebenzini nawo usekhathi. Kufana nekuswende njani umbulele. Umbulele phela ngoba utawulahlekelwa umsebenzi kulahleke abantwana balambe nayanzinze emhlabeni. Kufana nekuswende njani umbulele. Fana lethi umbulele. Bamthengisa. Shosi bathi atibonele ama-Ishmaelites noma yambulala la endleleni noma efika naye noma befika singene la. Bathi ingadi yethu. Sengiyo le ngadi. Seyini? Sengiyo le ngadi. Yeah. Bakho nje uTom Joseph ayi. Uthi ingadi yami isetandleni tena. So wena why ufuneka ukuthi yina kunjani? Kuyotshela ukhumbuta umuntu. Why? Ngimtshelile vele. Mfuthu ngisatamtshela. Ngiyamtshela ukuthi bani, wena umtshela thunani? Wendani wena? Just bayatamtshela yini. Uyathi Jesu, awa
uthini? Wathi mfati hamba nama ngothola nelicala, hamba ungabasozi. Hamba wende njani? Ungaphinzwe ndelo lokwendini. Wadilana naye ngesihawu, ngebubele. That is how we are called to uthi sidile nebantu. Uyathi mfundisi bengibuta athi Joseph alenhlitiyo lembiso ithatha phe kufaka abanaka abojele. Kwangasi Joseph uthi no 3 days ngisafuna ukubabuka bengibakhanuka. It's not babuke phela sibentela nomphako sobapha nembila mahala. Amen. It was a strategy. Uyathi labana bethu maningi bakhanuka manje. Akufuni basheshe bahambe njengalala abanye bathenga. Ucabanga silejele wona baphathwa kabi la. Badla ukudla lokungakahlolwa. Labe bavalelwa khona. Futhi kuvalela kuni lokho mfundisi ngoba ngathi bajude naye. Kusho sibavalelwe la kaka. Ngaphela ngiyabeva bayakhuluma. Joseph asentela lento ngivalela le sekufika nje ayibo ekendela athi ngiyabakhanuka. All things work for good to those who love the Lord. Ungathi wena uvalele kanti izulu liyakhanuka kuthi asuhlalela sotothandaza. Amen. Ebangavalelwa ngabamba laba bantu. Praise God. Amen. Sebanikwa nemphako. Nemali yabo ibiselwe emuva. Inaphela basibasendleleni base bayidiscover le mali lamlonyeni wemasaka abo. Uma basibafuna kunika timbongo. Uyathi mfundisi siyesilime la imasimini ethu. Silime lo mbili uma sesiuvunile siufakela emathangeni. Lo mbila sitawugaya sidle ipalishi. Lo mbila sitawuphana inkukhu tethu. Nematheki ethu. Netimbuti tethu sihle sithele nje ukuthi ibuyele ekhaya ensambama setibuka. Nabo kanjalo. Sebanika ini timbongo lotaba. Bona baphekela umphako phela badla kamnanzi. Amen. Amen. But umqoka uthi bazalwane ungadiphithise. Ungamkhumbuki umuntu emaqala akhe. Ngeke ngithi mina Nkosi ngisida umuntu ungamkhumbuki emaqala akhe ngami. Ngoba wena wangithethelela tamtono watikhohlwa. Futhi ngakujabulela ukuva ukuthi iKristu umthethelele etono watikhohlwa. Akatikhumbule etono tamla ngithethelele ntoni. Sengifuna njani ke mina ukukhumbula tala abanye abantu ububule bakwendekile. Ngithi ngalenye ilanga awusiye imali wena sibambonke batakuthanza. Imali kuphela letha wakusitalo yamali. Etaki ngalenye ilanga senkosi ngicela ukutshela. Ngoba siyabhalwa phela. Bantu babantu kuthi kunala basithanzayo. Wagibela ikhumbi lomaka. Wathilika lapha station cha. Wathi Nkosi ngokutshela konke lokulengufunza ngawo. Kwakuthi wena usiyimali uthi uthathandwa ngobonke abantu. Wathi ngitele lokho nje. Yeah. Awusiye ini wena? Imali. Uthi uthathandwa Ngobonke abantu. ngobonke abantu. Wathi imali kuphela emhlabeni ethandwa ngobonke abantu. Yini lethandwa ngobonke abantu? Imali kuphela. So expect abantu ukuthi noma ngabe batakwenya. So in other
wethi vuma ngabambe bandwe emakhulu. Usho sinalo yongibhala kabi nani ngoba bayazitayela abanye abantu esitshela sethi bakhuluma ngawo la emakhumbini. Bani nabani ngimangiswe ngibani ngoba sihlobo sakho nayo ngene ekhathi washo wathi hehe bakubona bakuphelele emhlabeni but athi God dakho ngadikhohlwa phela mina ngayaba abazalwane Solomon esiya emyalweni kwathiwa kuze ubone ukuthi umuntu umthethelele kufuna wende njani khohlwa. So each and every time ngiyathandaza Nkosi ngente ngikhohlwe ngoba netamtoni wathi sengingasatha besibini sekuyo confront umuntu ukuthi akusiwe lobo okhuluma ngami emakhumbini bothini buka bengibhekeswe ntanga defender ngoba isihlobo sami engizengiyinde le. Letihlobo takho nje letinye taka kanjani tekunyana ngijesu kambele yasibhalela mfundisi wathi titsa tembu tisekhati kophi tisendlini yakhe. Manje why are you worried uma ngabe sitha sakho sengathi utsheliwe phela wena you've been warned forewarned kusengende kuma kwendeka kusinawo lo lokhulunywe eBhayibheli ngoba iBhayibheli lokhuluma imali and move on. And do what? Uchebulisa ubhalo nangu ngiyobona. Vele wena ngosukhona ngibaba. Asembile kancane kulenza ba yena kunje nabazalwane ya Joseph asonumushi. Joseph asokhuluma ini siGibhithe. Kuze sibangathi umbona ngoba uyababona ukuthi abangibona bakithi. Uthi angisengaba ukukhulumisa ngelimi lakithi. Angibithi umushi ngikhulume ngalesi Gibhithe le. Amen. Kuthi uNkulunkulu lo muntu itolo bekasisize lokho. Sithithe bekasendlini ya Potiphar. Bekasendlini ya Potiphar. La endlini ya Potiphar wasebenza ngekwethembeka. Wakhula umnotho, wakhula ingqibo endlini ya Potiphar. Phansi kwesandla saJoseph. Lebeka ngaholi ngisho na senti. Ngoja bekasebenza. Ngiyayithanda le setup. Uyena imfundisi sikhula la emakhaya sisebente. Amen. Sende njani? Sisebente. Thina ke sasebenta kakhulu lekithi. Sasinamabelo ungadlali. Lebeka nelilaka kakhulu. Njengoba siloko sisiwami asho athi isilaka lomake sisilwa sisite. Namhla sifundzile ngendzaba yalolaka lamake. Ungacabanga nje ukuthi uphuma esikoleni ube unyonyoba nemfana. Boneke soqala engimani. Sineke sasivuka sisebenza. Labani ngimanga ngisho sisebenza imfundisi neke sibangkhona. But that's exactly it. Sasenda lo. Sine sase la inhloko sihlabathi sasihlala. Uyawukhelela sihlabathi esigodini ubuye usicithe. Start mase siyindvundvuma ukhelele imandi emdrameni ubuye wathi imidrama. Ungaphelela letinto leto utawuvuka ekseni before esikoleni ubhakete itini. Uthi tesiswa maye bayajabula lesabathi ibhakanya besisi ngathi mnisho ngani uthi akufanani nathi thini besithi buqukula lo mshina ubeke la kuna kunjani ubeke ka sokungqingqile lapha wangcinga bese siyaqukula lo mshina lona ubhekisa phasi ufuna kube level utawubhekisa khona otherwise lesitini sitawuphihlile. Uthi nyalo sesengithi kamnyabanyalo ba uthi nyalo soyabeka lapha ushule lena kunjana kusale la ngaphasi lo. Ngithi mina hawu angikwathi. Wawubamba sonke lesitini sisenza. Sine sasivuka sibhakete itini.
Leli khaya lakhe likhulu kangaka nje. Leti tingu ngisho nasinile kasithela ngapha. Ngane sibuya kuphi? Sibuya ekwakheni tindlu tekucashisa. Kwangisi singene ehlathini esigawula sitshele make mina ngihamba ngemsebenzini ubuke eligodo lelikhulu leli straight hayi leli gwenjile. Ngene ehlathini usahena kunjani tingodlo ma bekacasha umuntu make wekukala indlu athi ngifuna le ndlu ngifana kwakhe indlu ecashisa ngifuna ibe kangaka wena utawugawula letingodlo utatina kunjani letingodlo tiboye lapha netinfunga konke sini lo muntu beka singa alibeke eligodlo lapha uhumbe lomgodzi athi mbani la umbe ufake leligodi la emakoneni nala bese thina sishayela tinhlunga sesiyangohleka sesiyawubhatha sibuye ebhatheni sekuthiwa hayi sekuyaphucuka sekwakhiwa ngetitini uthi make sikhona silaba silapha emfuleni balesilazi mina ke ngangisebenza kakhulu ngoba kwangimi lo mdzala bhuti wami lo mdzala bekangahlali ale sisebenzile emhlabeni ngasibona nasi ingakho sefika la inkhaba kwaba malula mama malula uyohluya ensimini yohlakulo uqhamuka sakhanza kumalula kakhulu kwangasimsebenzi lokho kithi kwakungasimsebenzi kithi lo kuyensimini ungasimsebenzi kusingakhasi singisensimini ngehlakulo ngikhuluma kubhakapiti ngikhuluma kuthana indishi yasami uyathi lapha emfuleni lapha uma ukha lesihlabathi sikheka kanalamanti ufaka la indishini dayithanda unyuka nayo esigodzi kwakusigodzi ufuna unyuka lesigodzi kuyenyuke masubuyele ekhaya sasingaholi njengalo Joseph. In other words, abantu emakhaya kuba basebende noma bangabheka isibatali babo abakuthengele icingo akuthengelele lo mntali wakho. Igeneration ya ema 2000 yangimangalisa mfundisi ifuna i-payback. Usebenza na Joseph abekangaholi. Amen. Tikahola lokudla nje kuphela. Noma umholo wakho solonga uzipala isandla semlonyeni. Sikhule kahle ke thina ke inyama yayivela kancane. Ne rice. Imbeli mo uyithole ngaKhisimusi kwakungiKhisimusi lomkhulu. KwakungiKhisimusi lomkhulu. Ngaho-ke lo mnyenje lebesenze naye la inkhaba uthi ithi makedla mini baba wami kanjeni kakhulu sasidle masi ingamuka ngamawe athi bayajaba mayethi lesesilapha kudla sidla kanye ngelapha ngabe kodle awungesikhathi samagwava ke sasidla lamagwava noma ngabe la khona lipayishi bese ngalukele kwelibuka sitshele sesethi samagwava safa yemfundisi lizulu lasiprotecta lizulu lasikhulisa lizulu lasilolonga Amen. futhi sasithatha nesisibabi suka ngobio samangani mabathi sibahle sesifika le ngapha awu muhle mina ngithatha ukuthi ngimubi nje matathi ngimubi anginakhathatho ngoba vele ngakhula ngako Body language yakho. Zange sikhula ndabo ukuthi.
Namhlanje noma ngathi ngimupha ngihluphi. Futhi noma ngangihloma nalenjani inhlamba mina ngihluphi. Khona lo mntu kwangihloma ngehlamba. Buka nje bafayisa kanjani. Abenza nje. Masucabanga ukuthi ngidahamba ngiyobika. Abenza nje. Uchubeka nomsebenzi wami. Angithelile ngenhlamba. Lemendve. Binza mina ngicubeka nomsebenzi wami. Shobe vele lapha sibuya khona. Sashayo kani. Oshayo nangangayo yona le nhlamba. Sakhulu. Sabathanda abadali bethu. Sabahlonipha. Zange sibabambele emagculo. Bahambe emhlabeni bahambe letandleni letifuthumele. Banakwa ngithi. Amen. Amen. Ngathi ke sota wona umntalo wakho akwendelele okuhle lomngane. Wasebenta wa-improve. Ngifuna ukuthi bazalwane ngihlale phasi. Ngisengahlali phasi ngicela ukukhuluma ngenzani. Ngithi wasebenta Joseph wa-improve lo muntu. Ngani yena uthi u-improve Phothina kunjana ucebisa Photifa ngani uticebisa yena. Lokwenta kulomunye utakwendeka kuwe. Namuhla simbona ulapha equlu uze ubita abahumusha batohumushela yena. Ubuyaphe buqilele. Wasebenta ngetimisela endlini yaPhotifa. Thembeka etintweni letincane. Thembeka lapha phasi la ungatholi khona senti. uNkulunkulu utakunika uphathe intintfo letinkulu. Wasebenta ngetimisela. Ngilandzele indzaba leyo ngize ngibeka yami example. Kuthi sebenta emhlabeni. Usebenta emhlabeni sitosebenza. Yingakho Jesu athi uma nithela tithelo nalamanye amagama nima nisebenta kakhulu niyawuba abafundi bamsibili. Uthi udumo lwababe libonakaliswa ngani ngekuthi nine nisebente kakhulu. Letithelo tibuya namsebentini tithelo taJosefa kusi kwanje ngaPhotifa. Tabonakala. Waba nengcebo yanza ingcebo endlini yaPhotifa ngesandla siphansi kwesandla saJosefa. Asebenta Josefa. Ngani uticebisa yena. Ngani wenda njani? Uticebisa yena. Kunelivesi ke sengihlala phasi ngiyatolisa. Ngifundzele levesi. I feel constrained ukuthi ngifundzele levesi. Dihlabelelo 41 sifundzele. Yenda kulomunye lokulongathanza kuthi kwendeke verse 1. Ubusisiwe umuntu lonakelela lobuthakathaka. Ubusisiwe umuntu lonakekela lobuthaka. Kwangathi Josepha wafika la endlini yapho wabona ukuthi indvadi ihambi kahle wase uyatimisela enhlitweni yakhe kuthi lapha kungathi kunebuthakathaka lo babe akaqebi imfuyo yakhe tinkuku takhe tiyancipha esikhundleni wathi ningakuthola indlela ekudansisa. Amen. Tivalo takhe titshekile mina ngidatilungisa. Ubusisiwe umuntu lonakekela lobuthakathaka. Ambona ukuthi isikhathi sakhe ude isikhathi uspende esigodlweni. Wathi mina ngawunaka ekhaya la. Qhubeka.
Simakathe uyawumsindisa. Simakathe uyakumsindisa. Ngelilanga Ngelilanga lekuhlupheka. lekuhlupheka lefika ilanga lekuhlupheka uMrs Potiphar wamkhulumela emanga wathathwa wamikusejele walilanga lekuhlupheka. Kani vele usekuhluphekela. Yeah. Usiboshwe usigcila. Simakathe wamsindisa. Ngalelo langa lekuhlupheka. Nganakekela ngabubona buthakathaka baPotiphar. Ngase sengiyamnakekela. Waphume buthakathakeni Potiphar. Amen. Wangenda umsebenzi usitawubona. Sekutawuqedzisa yena. Noma kutawunayisisa yena. No. Wawentisisa ngitimisela. Qhubeka. Simakathe uyawumlondoloda impilo yakhe. Fonza futhi. Simakathe uyamlondolotela impilo yakhe. Yes. Ubusisiwe umuntu onakekela lobuthakathaka. Simakathe uyamsindisa ngelilanga lekuhlupheka. Simakathe uyamlondolotela impilo yakhe. Uyawumenda abe ngulonenhlanhla emhlophe. Hlahle ngaka Joseph. Namhla wena seyahunyushela. Under your command. Jesus. Kusithe mfunele umhumshela. Inve angamabomo. Uyatamasa Joseph. Uyamuva umuntu onenhlanhla ugcina tamasa. Tamasa lo. Uhisha kathi kubenana Joseph angibuya siva sebheri. No. Nenhlanhla. Simakathe yini ube nenhlanhla nganakekela Potiphar. Ngamkhanza abune buthakathaka. Ngamenyule ebuthakathakeni. Angeke amnikele enthandweni yetitha takhe. Noma bangakuplanela kangakana. Kutawugcina uNkulunkulu leka kunike inhlanhla endleleni. Amen. Simakathe uyomqinisa nakagula amphilise nakubo bonke buthakathaka. Whatever buthakathaka that comes your way. Utawuncoma. Amen. Busisiwe umuntu onakekela buthakathaka. Yeah. Simakathe igama simbona la Joseph. Nami nginebufakazi bami. Nawe ungaba nebufakazi bakho. Kwathi wethu thina nawe kuthi sihlale kuphi na enkosini. Sende njengekwelivi lakhe. Jesus. Oh, Jesus. Siyabonga. Siyabonga. Jesus. Siyabonga babe egameni lika Jesu Kristu eNazaretha. Sibonga naleli livi lakho uNkulunkulu wethu lonamandla onke leli sifundisa impilo kwekuthi uNkulunkulu wethu lonamandla onke ukuze siphile impilo leyiyakwenza abantu labanye inkosi bathi sole leyiyakwenza labanye abantu inkosi bembulelwe kwekuthi uNkulunkulu wethu lonamandla onke sihlale sikuwe njalo njalo sihlale uNkulunkulu othandweni lwakho sihlale emavini akho Jesu lokwathi uNkulunkulu wethu lonamandla onke kwenteka konke tintfo bakukhafela babethe lababeke emakhala bakugwaza yase iyafakaza le ndoda yathi ngempela lo muntu bekalungile ngempela lo muntu uyindvodzana yaNkulunkulu maye